Moram malo više prevremena.
Dobra večer, dame i gospodo, dragi prijatelji. Čast mi vas je sve ovdje okupljene pozdravi na ovom, kazao bih, predfestivalu velikog i 6. Frane jubilarnog festivala koji će se ovo ljeto održati 11.8. u Cisti Velikoj, večer uz gangu, bukaru, sve do pivaca. A na samom početku pozdravio bi našeg dragog gosta, gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Milana Bandića. Te njegovog uvaženog kolegu, a našeg gradonačelnika grada Zaprešića, domaćina, gospodina Željka Turka. I sve vas ovdje prisutne, želim vam da ovo večer prođe onako kako treba, u smijehu, u radosti i u našoj kulturnoj baštini. Da vidim što su mi dalje zapisali. Večerašnji koncert zamišljen je kao poveznica između sjevera i juga naše domovine, kultura, pogotovo tradicijska, čiji identitet jednog naroda i svrha joj je očuvanje onoga najvrijednijeg, što se prenosi s koljena na koljeno, a putem jezika, umjetnosti i običaja. No ona nema smisla ako se ne širi i izvan svojih granica, gdje se u susretu s drugim kulturama doživljava svoju afirmaciju. Tako je nastala ideja o zajedničkom koncertu kluba Ciste Velike i prijatelja iz Zagreba u suradnji sa našim pučkim otvorenim učilištem ovdje u Zaprešiću. Stoga ću moliti i da jednim velikim aplauzom pozdravite i da dođe ovdje rodonačelnik našeg festivala, gospodin Frano Rojnica. Suorganizatorica, ravnateljica gospođa Višnja Goljački. Te pozivam gospodina gradonačelnika, gospodina Bandića, gospodina Turka da nam se pridruže. Sad ide onaj svečani dio darivanja gangi, bukara i povelja za gospodina Bandića za prošlogodišnjo podržavanje festivala uz gangu i bukaru u Cisti Velikoj. Pa evo, gospodine Rojnica, par riječi, izvolite. Dobro večer, dobrodošli, uvodno se osjećali. Ovim putem se zahvaljujem svima što ste nas došli posjetiti u Zaprešić. Nadam se da ćete to napraviti u Cisti Velikoj 11. kolovoza. Ovim putem se posebno želim zahvaliti gospođi Višnji, Denisu, gradonačelniku Zaprešića, a napose gradonačelniku grada Zagreba, gospodinu Milanu Bandiću. 7 godina klub Ciste Velike i prijatelja u Zagrebu djeluje. Nijedan naš skup, okupljanje, nije prošao da se gospodin gradonačelnik nije javio, da nas nije podržao, da nas nije podupro, naglasio da mu je drago to što radimo i da će biti uvijek uz nas. Stoga mu se evo zahvaljujemo sa jednim radom gospođe Đurđice Horvat, akademske ekiparice, slikarice, izrađene u staklu. To je evo jedna plaketa za njegov rad, potporu festivala uz gangu i bukaru u Cisti Velikoj. Evo ja kao suorganizator, jedan trilikum naš domaći, gospodinu Rojnici. Jedno bukaro sa natpisom uz gangu i bukaru Cista Velika. Gospodinu gradonačelniku Zaprešića, gospodinu Turku, isto tako jedna bukara uz gangu i bukaru i da dođe usta da je napuni i naravno isprazni. Evo, čestitam svim dobitnicima, a sad molim gospodina Turka da vam se obrati s par riječi i svečano otvori večerašnji festival etnoglazbe. Ako ja mogu prije zamoliti i pozvati gospodina Bandića, vjerojatno povodom ove plakete bi se htio zahvaliti, pretpostavljam. Evo, hvala lijepo. Ja sve skupa lijepo pozdravljam. Idem iz Hrvatskog, sa skupštine Hrvatskog seljačkog društva Šestine gore na Bijeniku. I trajalo to skoro 2 sata.
i pitam njih, pozdravljam ih i na kraju morao sam opet urediti podrum jer zato su me pozvali, nisu me badava zvali. Kaže, ja pogodite gdje idem sada. Nećete pogoditi milion godina pogađa. Veli, ja idem u Zaprešić, pa veli pa to bi pogodili lako. Ali veli, ja znate gdje? Na festival Gange i Bukare. Onda je bilo više ljudi nego ovdje, sala veća, onda su Pljesak i Frenci Čanasto. Znači u Zaprešiću, Ganga i Bukara. Pa nema ništa ljepše. Hvala mom prijatelji Rojnici, hvala gospodinu Turku, hvala našoj ravnateljici. Hvala svima vama. Ja mislim da treba zbližavati tamo gdje se pjeva jer ljudi zlo ne misle, a pjeva se uvijek u grupi, u klapi, skupini. To je, znači da su ljudi zajedno, ako pjeva zlo ne misli. I sve te pjesme imaju hrvatski prefiks ili predznak. Pa nema ništa ljepše na svijetu, nego ljubiti ljude, ljubiti drugoga, poštivati svoje, uvažavati drugačije i druge. Neka tako bude i u buduće, jer mi Hrvati od stoljeća 7. volimo svoje, ali poštujemo drugo i drugačije. Tako neka bude i narodni 13. Hvala vam još jednom. I sad ću roditi jednu malu tajnu. Ja znam pjevat Gangu. Kad sam dobio moždani udar 1.7., sad će biti 9 godina, 1.7., to se sjeća cijeli život jer sam bio 8 dana u komi. Nisam znao za sebe. Nisam mogu gutat, govoriti. Pa sam se učio ponovo. I onda sam, pa tada ne mogu pjevati, moram paziti, ne mi se napinjati žile i glasnice previše. A Ganga se naučila pjevati, znate kako se ja naučio pjevati Gangu? Od straha. Ja sam išao, bio sam odličan đak, dobro dijete i tako, ali sam volio igrao lopte. Sam bio nestašan, brzo. I onda smo čuvali ovce. A ja sam igrao lopte do noći, jer mi je drago bilo igrao lopte. I onda, a mami sam morao dopeljati ovce doma. I onda sam išao po ovce u šumu, tražiti po noći. I sad kad sam ih našao, noć, tišina, samo svirci sviraju po noći. I ja pjevam, sam pjevam. Pjevam da odgledam me strah. I tako smo mi naučili pjevati Gangu. Tako sam ja naučio pjevati. Nisam vas puno zamarao, hvala vam na pozivu i vidimo se u Cvisti Velikoj. Nadam se da će doći moj prijatelj Željko Turk. Mi smo neku večer popevali na Zagorskih bregova zajedno, ali ja njega pozivam. Kad dođe dole da odemo kod moje stare majke, a dođemo kod Rojnice i bit će nam dole prekrasno. Vidim ovdje mog prijatelja Bišetića i mojih gangaše iz Gruda i Posušja, pa uživat ćemo posle malo. Hvala vam i živjeli. Znaš, sad ti budi pametan posle Bandića kad neke treba reći, a? Da vas vidim. No, zapravo me, dok sam tu spremao misli, a ne treba zapravo puno spremati, na neki način, a dolazeći danas s krizme koja je u ovo vrijeme, u ovim krajevima prisutna, Bogu hvala da priče si krizmi ima i bit će ih sve više, onda smo si popili kupicu vina, pa bi ja onda ovdje dodal od kupice do bukare. Mislim da ima simbolike u svemu tome, ali ima simbolike u još nečemu. Ovdje zapravo na simbolički način danas završava Tjedan Europe. Grad Zaprešić je županijsko središte za ovu godinu. Imali smo iznimnih manifestacija, iznova i ponovo. Nekome i na nama dokazujući da li i koliko mi pripadamo u Europi, a samo mi, naše duše, naše srce govori da smo mi od uvijek u Europi. Povijesne su silnice u vremenima iza nas, to jednim dijelom i drugačije uvjetovale, ali Bogu hvala, tu smo i znamo gdje smo. Ali još više od Europe. Bitno je naše zajedništvo, jer samo onoliko koliko smo sami jaki, a to je domovinska i iseljena Hrvatska, toliko će nas cijeniti i drugi. I zato je upravo večeras simbolika ove manifestacije u tom zajedništvu nas iz Hercegovine, iz Dalmacije, iz Zagorja, naših prijatelja Čire, iz Slavonije, dakle, tople srce i otvorene duše. I zato, kao što je moj prijatelj rekao,
da otvaramo zapravo ovaj predfestival, pa ja to ovog momenta kažem, Bog vas poživi i ovaj predfestival smatramo otvorenim. Hvala vam lijepa! Hvala našim gradonačelnicima na dirljivim govorima. Na početku smo imali puhački orkestar Roska iz Dubravice, koji ima uspješnu tradiciju od 110 godina, mada kad ih gledamo ne bi rekli da imaju toliko. Dobitnici su velikog broja priznanja i promiču ljepote svoga kraja na mnogobrojnim natjecanjima, a voditelj im je, kojeg ovim putem pozdravljam i tražim jedan veliki aplauz, gospodin Miro Taradin. U Imotskoj krajini i zemlji Jercegovoj uvijek se pivalo, gangalo po gostionama, na dernecima, svatovima, u svim prilikama, a i neprilikama. Gangom se uz bukaru ispraćalo najmilije, njome se dozivalo, opominjalo, dušu čistilo i radost i oduševljenje iskazivalo. Dobar glas daleko se čuje i tako je ganga upisana u registar nematerijalne kulturne baštine o kojem brine UNESCO. Sad vas pozivam na početku ovog festivala da pogledamo jedan kratak 5-minutni film o Cisti Velikoj, da otprilike si malo predočite kakav je to kraj, kakvi su tamo narodni običaji i bit će neke slike sa prošlogodišnjeg festivala uz gangu i bukaru, pa se vraćamo. Film je u režiji našeg velikog prijatelja, HRT-ovog redatelja, gospodina Ive Kuzmanića. Sada ćemo vidjeti kako se piva ganga. Jednim velikim aplauzom. Pozdravimo članove ansambla Kulturno-umjetničkog društva Sesvetska sela, gospodu Čiru Grubišića, Slavo Grubišić, Ante Pišković i Ivan Soldom. Tako se to radi u Posušju.
Sljedeće nam slijedi kulturno-umjetničko društvo Kupljenovo sa svojih 30 godina tradicije, te velikom ambicijom očuvanja etnobaštine ovoga lijepoga kraja. Jedna od sretnih okolnosti je što ima i svestranog voditelja, entuzijastu i velikog stručnjaka, gospodina Ivicu Ivankovića, koji je u prilog otimanja tradicije zaboravu upravo izdao publikaciju Kupljenski spomenar, u kojoj bilježi tance, popevke i običaje svoga kraja. Večeras ćemo vidjeti prikaz predsvadbenih običaja kupljenskog kraja, koji je scenski i glazbeno priredio profesor Ivanković. Nadamo se da će uz ovaj prikaz napljatanja mladenke pozitivno djelovati na sve mršaviju demografsku sliku Lijepe naše.
ječmi dukala, nekom trkala, za vodom, tvojega veselja već ne bom. Za vodom, tvojega veselja već ne bom. Gospoda muzikaši, zaigrajte jednu polku za našu gostu Kinfreju, a vi slušali malo biti kod počina. kulturno-umjetničkom društvu Kupljenovo. Svako od nas voli više ili manje svoj rodni kraj, ali jedno je sigurno da svi volimo more. Zato evo pozdravit ću večeras bračkog trubadura, kantautora s gitarom, gospodina Mladena Pjočinu, koji na jedinstven način glazbeno oslikava život otočana, pomoraca i ribara. Njemu će se pridružiti profesor mandoline i klarineta, gospodin Josip Nalis, autor mnogobrojnih duhovnih pjesama i evergreena. Pa poslušajmo splet dalmatinskih pjesama. Dobro, možemo.
bio sam rođanin i volim Broč. Volim njegova lozija i grozja, njegove masline, smokve i rogoč. Njegove masline, smokve i rogoč. Jo sam Bročanin i volim Broč. Volim mu more, čo ljubi žole. Volim mu ljude, čo volu šole. Volim mu ljude, čo volu šole. Jo sam Bročanin i volim Broč. Njegove grote, škrape i rede, njegove gomile, smrič i gluhoć. Njegove gomile, smrič i gluhoć. Jo volim Broč, jer Broč je pisma veselih tih, gardelinih kositih, lipih divojošesnih mladitih, pisma Čorčojok. Bročanin i volim Broč. Volim njegovu brnistru i gluhoć. Svaki Bročanin voli Broč. I on ko poč, klesor il gonjoč. I radite ga, ni ga strah, njegovih trnjih škrapih i droč. Svaki Bročanin voli Broč. I ti još pitoš kume zoć. Jo sam Bročanin i volim Broč. Njegove grote, škrape i rede, njegove gomile, smrič i gluhoć. Njegove gomile, smrič i gluhoć. Jo volim Broč, jer Broč je pisma veselih tih, gardelinih kositih, lipih divojošesnih mladitih, pisma Čorčojok. I pobiti, svaki Bročanin voli Broč. I ti još pitoš kume zoć. Svaki Bročanin voli Broč. I ti još pitoš kume zoć. Razumjeli ste koliko je jednu 30%, je tako? A to je 36. A to je bilo isto se meni dogodilo kad sam ja došao iz Brača u Zagreb, pa sam slušao pjesmu Jutro dišeće, gda bregi su spali, a mesec još zajdi ništa. Isto mi je bilo, isto nisam razumio ništa. Ova pjesma se zove Htio sam se ostaviti pisme. Htio sam se ostaviti pisme, reći s Bogom klapi i gitari. Mislio sam lipa mladost projde, sve što osta samo sriću kvari. A onda sam se zaljubio u te i dozna da i ti mene voliš. Krio mi se nekoliko puta, naša te di za nas Boga moliš. A onda sam se zaljubio u te i dozna da i ti mene voliš. Krio mi se nekoliko puta, naša te di za nas Boga moliš.
Htio sam se ostaviti pisme, ali neću pisma nek se piva. Neka sumnja u meni je bila, sumnja koja u srcu se skriva. A onda sam se zaljubio u te i doznaha da i ti mene voliš. Krio mi se nekoliko puta, naša te ni za nas Boga moliš. A onda sam se zaljubio u te i doznaha da i ti mene voliš. Krio mi se nekoliko puta, naša te ni za nas Boga moliš. Krio mi se nekoliko puta, naša te ni za nas Boga moliš. Najpoznatija dalmatinska pjesma koja je? Tri brata. Tri? Dva braćanina su bila. Nisu bila, a ne, nije ta najpoznatija. To je na Braču najpoznatija. Najpoznatija je... Da nije ljubavi, da nije ljubavi. Da nije ljubavi, ne bi svita bilo. Ni mene, ni tebe, ni mene, ni tebe. Ni mene, ni tebe, moja bajna bilo. No, čas mi se snilo, noćas mi se snilo. Noćas mi se snilo, moja bajna bilo. Da je moje tilo, da je moje tilo. Da je moje tilo kraj tvojega bilo. Ljubavi, da nije ljubavi. Da nije ljubavi, ne bi svita bilo. Ni mene, ni tebe, ni mene, ni tebe. Moja bajna bilo. Hvala lijepa. Doći ćete na Brač, a u Cistu Veliku, svakako u Cistu Veliku, jeli? A na Brač, to znate, to ne možete pogriješiti, nema greške tamo, ili u Bol, ili kod mene u Postira, ili u Supetar, ili u Pučišća, ovo nažalost ovim Jadran kamen i ovo sve skupa, to vam je poznato. Dobro, ali nisu Bračani krivi tome ništa. Ima kamena i bit će ga. Da. Dobro, eto, zahvaljujem. Hvala lijepa. Ministre Mišetiću, da ste kao mladi sudac sudili neki spor između gospodina
Biočine i neke bake iz Jakovlja, ja mislim da bi vam amici kurije bili isključivo prevoditelji. Evo, dragi prijatelji, a sada ćete vidjeti šta znači biti čudo od djeteta. Dakle, etnobaština prenosi se oduvijek s koljena na koljeno, jer bi bez mladih i novih naraštaja sve izumrlo. Logično. Zato večeras velikim veseljem predstavljamo 12-godišnjeg izvođača, Mihaela Emanuela Večkovića, koji se evo malo prije vratio sa nastupa koji ima u Domu Hrvatske vojske. Mihael je s 9 godina osvojio prvo mjesto na međunarodnom festivalu u Češkoj, polazi glazbenu školu i pleše u folkloru. Večera će nam izvesti slavonski splet na dvojnicama, okarinu i gajdama, a svira i druge instrumente kao što su dude i sopile. Pa stvarno jednim velikim pljeskom pozdravimo Mihaela Emanuela Večkovića. Izvolite.
Nevjerovatno. Ja sam u njegovim godinama znao svirat samo tranzistore. Evo, pozdravljam, gore su na balkonu grupa koja se upravo vratila iz Blajburga, a poslije će nam se oni pridružiti na domjenku u Gangi uz Bukaru. A sada, da bismo vas digli na noge i posjeli vas ovdje večeras uz mailove i plakate, zaslužni su i zahvaljujemo se gospodinu Branku Kuzeleu, glavnom uredniku Z1 televizije, isto tako gospodinu Draganu Baliću, glavnom uredniku TV Jabuke, Plus TV-u, urednici Vesni Kljajić, pateru Stjepanu Fridlu s Radio Marije, gospodinu Tadiju Barbariću s Radio Martina, Robertu Klupi sa Hrvatskog radija, Minji s Radio Sljemena, Radio Kaju, Narodnom radiju i dakako Radio Zaprešiću. Hvala vam lijepo. A kao što bi rekao slavni Goran Milić, poštovani gledatelji, zbog velikog telefonskih poziva i želje publike, još jednom pozivam naše posluške gangaše da dođu na bilu i da nam odgledaju. Pored je ponoviti slavna imena, dakle gospoda Slavko Grubišić, Čiro Grubišić, Ante Pišković te Ivan Soldar. Sada, dragi prijatelji, dame i gospodo, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, čovjek koji je prošao Ameriku, Kanadu, Australiju, koji je kročio tamo gdje se niko kročit nije usudio, jedan jedini, veličanstveni, neponovljivi, Slavonac, Požežanin, a večeras i kao Frank Sinatra, Louis Armstrong, veliki Boris Čiro Gašpara. Osjećam se kao Kličko. Kad vidim ovako dvoranu punu, ja ne vidim sad dvoranu, ali mi je rekao Denis Bašić da je u dvorani dosta naroda, pa mi je zgodno reći kako sam jedanput pjevao tako u punoj dvorani u kojoj zapravo sam ja kao pjevač odradio svoje vrijeme pošteno, jer ne vidim ljude, pa ne vidim jel ima ljudi u dvorani ili nema. Ali u svakom slučaju ja sam otpjevao sve do kraja, pa sam 1, 2, 3 sata pjevao. Na kraju ostao je samo jedan čovjek u dvorani. I ja sam onda sišao sa pozornice i došao kod čovjeka i rekao sam, recite gospodine, zašto ste vi ostali do kraja? Kaže, gospodine Čiro, ja moram zaključati dvoranu.
dreams, in dreams, oh, yesterday. A sad, naravno, kao poruka sa studija iz davnog vremena Osijeka Mišetića, njegovog brata Ilka i drugih iz tog vremena zapjevat ću pjesmu. Nismo imali ni za sendvič, nismo imali ni za kavu, ali preživjeli smo. I kaže pjesma Louis Armstronga koja se letila tamo s lijeve strane na pravnom fakultetu, koja kaže kako je prekrasan svijet. Ja ću dočarat Louis Armstronga. I see trees of green with roses too. I see them blue for you. I think to myself, what a wonderful world. I see sky of blue and clouds are white, the bright, blessed day, the dark, sad night. As I think of myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so brighter in the sky. Oh, so wild faces, oh, paper gone by. I see friends shaking hands, saying how do you. They really say, I love you, you brave sky. I wasn't grown, they very much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Poruka kako je prekrasan svijet, a sad ide malo ono što prepoznajete kroz moju pjesmu, a Krešo pusti prvu. Ima dana na te ne mislim, život stisne pa zaboravim, a na srcu uvijek tvoje riječi. Još sam pravi često, kažu da se nisi ljutila, a meni si lijepo pričala. Kaže suzu tebi pustila, ma kad si za mene bilo noćno. Ja sam imao šaku dogada, da mi nije duša večarska, uz tebe bi bio cilj. Sad je kasno, al oprosti,
šaku dugata, da mi nije duša nečasna, uz tebe bi bio cijeli. Sad je kasno, al oprosti. Kaži da se nisi ljubila, a meni si lipo pričala. Kaže suzu tebi pustila, kad si zabio da sam imao šaku dugata, da mi nije duša nečasna, uz tebe bi bila cijeli. Sad je kasno, al oprosti, da sam imao šaku dugata, da mi nije duša nečasna, uz tebe bi bila cijeli. Sad je kasno, al oprosti, sad je kasno, al oprosti.
kako ljubav pomisli. Ono dragog čekala, puno ljeta krode pun, a on se nije kraj. Šumija, jedne gore, tako čuje zemlja sva. Šumi, šumi, javore, neka grane govore, pa nek čuje zemlja sva. Ako ljubav voli. Krešo. Ne vjeruj kad pričaju, uvjeti da sam lako, što mi nekom tužnu pjesmom stari cigan dužno da. Pa kaže, laže selo, lažu ljudi, da te nisam prebolio. Laže cigan, laže pjesma, ja sam sve zaboravio. Laže selo, lažu ljudi, da te nisam prevolio. Laže cigan, laže pjesma, ja sam sve zaboravio. Ma ne vjeruj kad ti kažu da se neću oženiti, da ne mogu prežaliti, ne vjeruj, sve ti lažu. Laže selo, lažu ljudi, da te nisam prevolio. Laže cigan, laže pjesma, pa ja sam sve zaboravio. Laže selo, lažu ljudi, da te nisam prevolio. Laže cigan, laže pjesma, pa ja sam sve zaboravio. Pa kažu, nek mi pjesma dušu dira, nek mi obrači
Požeški. Širo Požeški živi u Velikoj Gorici. Stari Slavonac u Turopolju. Pazi sad ovo. Od Zaprešića i Županje sve do Vukovara nema nekakva i večera. Još jedan. Od Zaprešića i Županje sve do Vukovara nema nekakva i večera. I sad ide pjesma. Otvor ženo kapiju, man se oče naša, evo čire starog tamburaša. Otvor ženo kapiju, man se oče naša, evo čire starog tamburaša. Ajmo! Kako je dobro? Pa ide pjesma dalje, kako? Mi smo momci veseli, srce naše tuče, ko kažica na aguri kuće. Mi smo momci veseli, srce naše tuče, ko kažica na aguri kuće. Otvor ženo kapiju, man se frasih čaša, evo mene i mojih pajdaša. Je tako, Bosiko? Otvor ženo kapiju, man se frasih čaša, evo mene i mojih pajdaša. Ajmo! Jako dobro. Super. Aleluja. I pa sad ovo kaže ovako. Kad se kući vraćamo, trokutimo djete, cijeli putem krijestice nam svijetle. Pa sad ova druga. Kad se kući vraćamo, obično povraćamo, cijeli putem očnice nam svijetle. Tako je. Otvor ženo kapiju, a se oče naša, evo čile starog tamburaša. Otvor ženo kapiju, man se oče naša, evo čire starog tamburaša. I sad pazi kraj. Donesi rakiju, neka čaše zveče, pa nek pisma Hrvatska poteče. Nešto daj još jedan ispaši. Hvala vam, dragi moji koji ste došli večeras. Naravno, najveća hvala gospodinu Frani Rojnici koji je me pozvao večeras da budem ovdje u Zaprešiću. Hvala našem dragom voditelju koji se zove Denis Bašić. Ali ja bi ipak molio na kraju da nam se Denis obrati kao predsjednik prvi, jer ipak je to naš prvi. Oprosti Denis, ali oprosti, nisam mogao to izostaviti. Denis, obrati se narodu. Svekoliki hrvatski puče, nećemo dozvoliti smušenjacima i smutljivcima, januškim diletantima, crvenim, žutim i zelenim vragovima, da nam brane da u našoj Hrvatskoj nosimo hrvatsku pušku na hrvatskom ramedu i pjevamo iz dubine duše hrvatsku pjesmu i hrvatsku gangu. Dragi moji prijatelji, od srca se zahvaljujem svim izvođačima
Zahvaljujem se ravnateljici Goljački, Franu Rojnici što su se udružili u udruženi pothvat. Da evo, hrvatsko srce zaigra još jedno veče. Zahvaljujem se vama što ste večeras rekli ne sapunicama i došli ovdje u Zaprešićki hram kulture. Red je da se i zahvalim onima koji su nas poduprli. Gospodinu Tokiću, Konzumu, Mlinaru, te vinarima Imoti, Lediću i našem dragom Dujmoviću iz Brdovca. Biće za koji trenutak tu mala zakuska koju će glazbeno pratiti gospodin Biočina. Treba kazati da ove majice, odnosno cilj svakog pametnog, suvremenog muškarca 21. stoljeća je otprilike da izgleda ovako dobro kao ja. Nakako ljudi, ne ide to preko noći, ja sam godinama gradio i stvarao. Ali možete barem biti malo slični meni, a to je da nosite ovako lijepu majicu s gangu i bukaru. Te majice su tamo u foaljeu, u atriju, kako znam izraze. Dakle, majica je 50 kuna, ima velikih, malih, srednjih i tako dalje. I kad kupite tu majicu, poanta je da ju nosite, što je logično, vidite. Jer onaj ko nosi majicu, taj nije bez majice. A s tih 50 kuna, ako kupite barem jednu, pomoćete u realizaciji velikog festivala. Evo, ja imam čast da, ako Bog da, s Čirom Gašparcem i ove godine drugi put nastupim 11.8. tamo u Cisti Velikoj, u organizaciji kluba Ciste Velike i prijatelja iz Zagreba, udruga branitelja proizlašlih iz Domovinskog rata i boćarskog kluba Gradina. Pomoćete im u organizaciji, tamo je preko 200 izvođača na 1000 ljudi i stvarno je jedna divna atmosfera. Ne treba govoriti da na internetu uz gangu i bukaru, ko je pismen vidjet će, ako nije nekog će zamoliti, razni su programi, može se to vidjeti na internetu, ima i broj žiro računa. Evo, kad ova vlada naloži građanima Hrvatske naplate porez, naplate struju, građani Hrvatske se rado odazovu, kad ste ovce, onda vas šišamo. Red bi bio da vas malo i Rojnica šišna, ipak je iz Imotskog. A vjerujte mi, to sve puno košta. No, o tom potom, to na vama na dobrotu i savjest, možete vidjeti broj računa uz gangu i bukaru na internetu, a svakako pri izlasku, tu su crvene majice vani, uzmite neku, podržite cijelu organizaciju. Jel onaj ko izađe iz ove dvorane, a ne kupi majicu, taj je, čujte me i počujte, izašao i nije kupio majicu. Hvala, nastavimo se družiti. Mladen Biočina nas glazbeno prati sa svojim prijateljem profesorom. Mladen, izvolite. S nama je gospodin Stjepan Esih. Gospodin Esih, vama kao sjevernjaku, kako vam se čini spoj juga i sjevera Hrvatske u ovoj etno večeri u Zaprešiću uz gangu i bukaru? Gledajte, ovo je za mene jedno iznenađenje, ali pozitivno iznenađenje. Doista sam zadovoljan i sretan da sam bio na takvom jednom događanju. Mislim da to fali Zaprešiću i našem kraju, jer mi smo svi Hrvati i moramo se zbližavati, a ne dijeliti. Ovo je jedna dobra prilika na kojoj smo upoznali drugi dio Hrvatske i mislim da su i oni upoznali nas. Dakle, bez zajedništva nema niti sloge, a nema ni Hrvatske. Prije svega treba pohvaliti organizatore na samu ideju. Osjećaj je prekrasan, neopisiv, uz gangu, uz folklor, uz dobro društvo. Mislim da je to žao svima onima koji nisu bili, a mi koji smo tu možemo samo biti sretni. Hvala.
Pa iznenađujuće dobro, odrađeno vrlo profesionalno i sa voditeljskog aspekta, sa aspekta izvođača, zbilja jedan impresivan program i ja sam ugodno iznenađen. Ugodno sam iznenađen najprije puhačkim orkestrom iz Dubravica, mislim da su, a naravno nedavnošnji Ćiro Šparac je dao svoj doprinos obol sveme i dao pečat jednoj vrlo finoj priči. Pa kako ja potječem iz prostora Gange, svakako da mi je drago kao stanovniku ovog grada da mogu u njemu čuti i Gangu i da je ona, možemo slobodno reći, i prihvaćena. I kao što je gradonačelnik rekao, u biti glazba nas spaja i čini nas jedinstveni bez obzira iz kojih krajeva dolazili, da li smo iz juga, Dalmacije, Hercegovine, Zagorja, znači kroz pjesmu se zbližujemo. Pa zapravo ova dvorana dovoljno govori sama za sebe, ali govori o Zaprešiću. Taj program primjeren je našim ljudima i našim prostorima, jer kao što ste vi jednim dijelom i u uvodu rekli, Zaprešić je danas prostor u kojima Hrvati iz različitih dijelova Hrvatske, ali izvan nje, čine zajedništvo. Ja sam bio na to jako ponosan. Zapravo, takva jedna slika i takva poruka mislim da bi bila dobrodošla u čitavoj Hrvatskoj. Kultura je bitna odrednica i ljudske i nacionalne vlastitosti. I upravo to čovjek kao duhovno biće je proizvod određenog prostora koje je zasebnost i u kulturološkom. I ljepota Hrvatske je upravo u tom njenom jedinstvu u različitosti. I taj izričaj koji je negdje na granici skoro krika urođenika kroz Gangu je izričaj jednog mentaliteta upravo tog podneblja, krša, kamena, sirotinje na neki način i prekrasan spoj tog kršnog sirotinskog juga i jugodnog, rekli bi, mehkanog sjevera Hrvatskog. Pa evo jedna sjajna večer sa različitim programom, sa našim autentičnim i autohtonim hrvatskim vrijednostima, nematerijalne baštine i to je ono što mene uvijek oduševljava i ono što je najvažnije, tu je bilo jako puno srca, jako puno humanosti, a to nam fali u ovom vremenu. Ovo što je Denis rekao, da ugasimo sapunice, to je prava stvar i da se priklonimo istinskim vrijednostima, a ovdje su takve stvari bile za dušu i za srce i baš sam sretan da sam prisustvovao svemu ovome zajedno. Zapreš je jedan konglomerat različitih naših kultura, različitosti i ovo je bilo prekrasno da se ovo sve moglo dogoditi ovdje u Zaprešću, u ovoj dvorani koja je bila puna. Ja sam oduševljen sa ovim događanjima i tu se zapravo pokazuje koliko možemo biti jedinstveni u različitosti. Uprkos kiši koja je bila prije nego što je program započeo, ja sam oduševljen s toliko ljudi koji su došli i svi izvođači su napravili svoj prekrasni nastup i vjerujem da će naša populacija razumjeti i shvatiti potrebu većega druženja, jer druženja nam nedostaje, pogotovo u našem Zaprešću, čini mi se. I zahvalan sam svima organizatorima i izvođačima i drago mi je da mogu i ja reći svoje viđenje svega ovoga. Dragi gledatelji, s nama je i gospođa Mira Vlahović, primadona zagrebačkog HNK prvakinja. Mira, kakav je bio osjećaj iz publike promatrati ovu etno večer spoja sjevera i juga Hrvatske? Pa, bilo je jako interesantno, čuli smo razne vrste glazbi, između ostalog naravno i Gangu. I ono što je interesantno da ljudi obično imaju neku predrasudu po pitanju Gange, pa to je nešto tako, ljudi urlaju. Međutim, ja kao glazbenik mogu reći da je Gangu vrlo teško pjevati i da za Gangu treba imati izrazito dobar sluh jer se pjeva u sekundama. Eto, to smo večeras čuli ovako uživo i meni je bio užitak, moram priznati.
Da li se slažete sa izrekom da je Ganga opera Hrvatske Dalmatinske Zagore? Pa moglo bi se i tako reći, ako vi tako kažete, ja se slažem. Pa ja volim se izražavati riječima, ali ću se pokloniti onoj otrcanoj, slika je bolja od 1000 riječi. Dakle, i sam tijek programa, a i ovaj domjenak na koncu pokazuje da smo upravo učinili ono što smo željeli. A to je da izvučemo ljude iz kuća, da ih povežemo i da ih podsjetimo na ono što oni zapravo jesu. Osobe koje imaju nekakvu svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. Ne bih više puno govorila, rekli su prethodnici, ali mi smo zadovoljni i mislim da ćemo i dalje raditi ovakve projekte. Ma gledajte, to je za jedno malo mjesto kao što je Zaprešić, jedan veliki doživljaj. Prvo ste napravili dobru režiju, niste previše puštali muziku koju ljudi ne vole. Pazite, ovdje je grad koji živi sa svojim gradskim životom. Vi danas nemate Zagreba, ja sam između ostalog predsjednik kluba Zagrebčana i zato vam to kažem. Mi smo se samo bojali da ne bi bilo previše ne samo folklorne muzike, pustimo folklornu muziku koja daje svoju težinu, da ne bi bilo previše ni ganga ni ostaloga, ali sa pojavom ovakvih krasnih Dalmatinaca, krasnog Čire Gašparca, sa dobrim vođenjem, pazite, ozbiljno mislim dobrim vođenjem, to ne bi bilo ništa. Ali ipak Zaprešić na taj način dokazuje da je zapravo Zagreb. A Zagreb se sastoji od regija, a regije su i Zaprešić, i Dugo Selo, i Sesvete, i svi ostali drugi gradovi koji ga okružuju. Prema tome, ja sam jako, jako ponosan da je danas takva jedna divna emisija održana u mom, recite, drugom gradu, jer ja ovdje imam vikendicu, ovoj živim već 40 godina. Prema tome, sve te ljude poznajem, da je tako dobro posjećena i da ste imali, moram reći, jedno dostojanstvo koje je fenomenalno. Pazite, danas vam ljudi ne vole, danas ljudi idu gledati televiziju, ne vole vam gledati nekakve lažne predstave, bedastoće i tako dalje. Prema tome, još jedanput zahvaljujem voditeljima i organizatorima. Ovo je bilo, evo, sasvim jedno novo iskustvo, ali vrlo lijepo i zapravo vrlo lijepa ideja spojiti dva kraja Hrvatska, spojiti gange i spojiti ovako neki puhački dio koji nije toliko poznat u Dalmaciji na taj način. Hvala organizatoru što je spojio jug i sjever i hrvatstva i Hrvatske. No, uz Gašparca naravno uvijek su večeri ugodne, a uz vaše vođenje nešto je perfektno doživjeti ovako večeras. Zaista sam vrlo ugodno iznenađen, nisam očekivao ni blizu da će biti ovakva večer sretna i osjećajna i vesela i tako dalje. Okay. Ovo je za mene nešto bilo veličanstveno, svaka čast organizatoru i svima vama koji ste to uspjeli organizirati. Nadam se da ćete još koji put ovo ponoviti, a svakako ću doći na ovaj festival u Cistu Veliku ove godine. Hvala vam lijepo.